Gospodine predsjedniče, po svemu sudeći, danas ste imali jedan dosta sadržajan dan. Obišli ste nekoliko mesta u našoj opštini, koja će svakako značajno doprineti poboljšanju života naših građana, a potpisali ste i jedan ugovor koji će pre svega značiti srednjoškolcima koji svoje školovanje vrše van teritorije naše opštine. Tako je, ovo je jedan u nizu ugovora koje smo potpisali sa sekretarijatima pokrajinske vlade. Ovom prilikom zaista želim da pohvalim našu saradnju sa pokrajinskom vladom i sa sekretarijatima, jer smo dobili izuzetno velika sredstva u poslednjih 6 meseci. Jedan od takvih ugovora je bio i ovaj današnji, gde se finansira, to jest jednim dobrim delom stipendiraju troškovi prevoza naših studenta ili srednjoškolaca koji se školuju van Srbobrana. I kažem, to je jedan od ugovora sa sekretarijatom za obrazovanje. Ovo što smo u našoj opštini danas obišli je rekonstrukcija Turinskog mosta koja je polako pri kraju. Uradili smo osvetljenje mosta, uradili smo novu ogradu, uskoro ćemo raditi takozvanu fasadu mosta i popravku kompletne konstrukcije. S druge strane, kao što smo i obećali, započeli smo rekonstrukciju atarskih puteva i otresišta. U ovom trenutku je u izradi prvi broj predviđenih otresišta i završavaju se za nekih 7 do 10 dana, a u ovom prvom delu imamo i rekonstrukciju ove upravne zgrade našeg suda. Pre negde oko 3 meseca smo uradili unutrašnje prostorije i danas se hvalimo sa spoljašnjom fasadom i sa time završavamo kompletnu rekonstrukciju naše zgrade, našeg suda. Jeste zadovoljni kako su radovi urađeni? Zadovoljan sam kako su radovi urađeni. Postoje tu i nadzorni organi koji prate kvalitet, prate, što se kaže, sve ono što je javna nabavka tražila. Što se mene tiče, važno je da su zadovoljni zaposleni u sudu, važno je da su zadovoljni građani, da ulaze u prostorije dostojne čoveka i važno je da je urađeno ono što smo i platili.